I pozdrav ljudi, ovdje je Musaka Gamer i evo nas u ovoj epizodi ćemo da pokažem jednu od najsmješnijih ili retardanih, ne znam ni izgovorit, verzija Minecrafta. Jeste li spremni? Vum! Kao što vidite, ceo svet je prenapunjen ovim stivijema koji trče naokolo i samo meni tu smetaju. Kao što vidite, čekaj da gotivno, kao što vidite, pravi retardinu facu. I pogledajte vi tu facu, te pokrete tijela, pa to sve rođeni gimnastičari. No, bez šale, najsmešnija verzija ikada. I znači nije se mnogo što menjalo se, ma i tu budala što trče naokolo. Eto, ovaj trče paru. I nema šta da dugo da pokažem. Ako vam se svidjela epizoda, lajkujte video, šerujte i ako dostignem 50 lajkova ostavit ću link da skinete verziju ili ću napraviti video, sve zaista šta mi lakše. I to je to, hvala vam što ste gledali i poz!